Maemo a ntse a mpefala masepala wa Mangaung le ha masepala o bile tlasa tlhokomelo ya mmuso wa naha nakong e fetang selemo. Mekga bohanyetsi e beha molato ho molaodi wa masepala. Bona bo tloha hole hantle sale re kena themeng ene re ho yona ka 2016 ho fihlela jwalo bontse bo tshwela pele empa re bone ka nako ena ya lefu lena la COVID maemo a mpefala le ho feta ka hobane jwale ba sa etse hore ba etse se ba tshwanetseng ho se etsa hantle ho ba boima ha o sena metsi a hlwekileng ntho ene bitswang water and sanitation e se maemong a tshwanetse. City manager is incompetent. Second of all, we need to have a forensic investigation into the city manager's office. Third of all, the city manager, there's no accountability, there's no leadership. There's no, the city manager is basically a city manager just for the ANC. It is the responsibility of the city manager to ensure that all departments perform adequately, and clearly what we are seeing does not testify to that. Instead of cater deployment, the Metro is in dire need of qualified and capable officials to turn the sinking ship around. Masepala o re ntho e nngwe le e nngwe e phoso e tlameha hore e tlalehwe makaleng a tshwanetseng a mmuso. Setjhaba mekgatlo bana le tokelo ya hore haeba hona le di-allegations ba lodge a complaint kapa ba ye mo bathong ba ile hore ba relevant di-law enforcement agencies so that law enforcement agencies ba kgone ho di-testa haeba ne tlamehile ba nke mohato ba tla nka mohato. Mera wa Mehleng o limlamlile o ne a lelekwe selemong se fetileng ka mora hore ho tshware vote ya hloka tshepo ho yena.